bimwe habicwekerezibwe n'oburaro bw'abeegi ah'ishomero ry'abazaire rya Nyamarebe High School itwe tungire kizibu cy'amani aho ekizimbe cy'ituwe cy'ebishenge bibiri ebirenekora nkadomu y'abojo yatwira umuyaga kandi ketera hansi tinde kisigiyeho ekine kizimbe ekyayombekirwa abazaire bakwimusa ishomero ibihimba enshahisha tubimba dono zaterwa enjura za oihireho buraro obu amaka 18 omushwekeki okurugirira habebembezi nago gashikirweho ekigwererezi kandi hati nibatakira gavumenti kubayamba kandi yaho nareba umwene obari kishata nareba enje kuguruka yatera umwana kinaka kinombe kikatera umwana cyamutaza namutwara mu rwaro nkanye ne mapayisa babiri ariho ndi kwihaga sente ka school fees kuyamukera abana banje chonkati abapayisa bakagenda atchamanye sentasa ikunase mesete kulo mwenu government naninjiri etuyambe na munonga bayi mupizi bitu batumbe kigwire kandi ni mureba sigira muno rwigira umwe konke zindi zone nyigizigwire kandi ibindi bizimbe byona bigwire byona byaza hanze umukuru w'entebe yakashata habwa Rushango Town Council nawe yayihanangiriza abandi bebembezi okwekoramo umwuga okuyamba abaturaba na munonga kwera ishomero eryo buraro bw'abeegi busisikire bantushaba abebembezi munonga kaba member parliament nangwa nabakama banje chairman C5 n'abandi ukora ngo bashuma bisha twakwatira hamwe gasha kwa Timothy Mushabe.